Kaligil, utsabi ohelbil, sáansamal hebishubin le kohanil COVID-19, katkase toh olal, yetel toh olal klaksilo, yetel etailo be, yambalo yil, yetel kak beikundesh, le nuk besahilo, yola mupak allo le kohanilo. Le helamuk inilugel el maki, kabet apata le estabotochesh, betesh, bash hetsanto munuhalachir lumil México. Beyo, kawanta hesh, utialtun mupak ale kohanil COVID-19. Hebistutsikabal tohalachir Yucatán Mauricio Vila Dosal, meyale pichitimako, pel nuk besahil kuyanta shan, yola mupak ale kohanilo. Lenuk besahil usaiku pichi mak utialubin maktush kucho balubin yet makile beshan utial masho ti empresa hek aptake abetu beikunda tu nuk besahil kusokole beshan utial mako kuno hokol umansak wabal handbil konesh kalantik mako chihantak kolelo yom chahan yetel masho helanta ku pastalil tumeletiobe yan sahbensilil yokolo wahbinech tanshil tushil lekan suna keche Alaba 14 pelik inilo wabinestanshe nos lumil. Pelt antik kahnalo be utsatanto uchenshiginto chenuk besahilo gutsabatu menhalachilo. Masha natsaikesh ohelbil kubentano chembe utalobo ma ohela mas aliki. Tu número el teléfono 800-982-2826 telo ichmayetel español kunukbil. Vale hachchen utial mako kuila tu chik pahaltio le kohan el coronavirus COVID-19. Ulak balk abeti oheltal yola le COVID-19 tu chikulil internet coronavirus.yucatan.gov.mx. Beshan ichmayetel español. Utial shang uyilal tu seblaki waya le kohan el timako helupata lutakbesikuba uyiltung uchikulil WhatsApp le número 9992-0084-89 ich español y el 9991-406622 ich il mayatán. Nuk besahil hetsantum no halachil Yucatán. Le chikuli lukaba meditok beshan betan utia masho tu chikpa le kohan el coronavirus tiobo. Shma bolil yete helupata luyensik mak tu teléfono beshan iPhone wale tablet kuyalalo. Kabete yante le nuk besahil lukaba sistema Android. Yete le chikul hela helupata lutang make yete shan kupahta luyilik letsakia kunukik letano. Mak tasikesh sahbensilil. Yokok toh olal mishu toh olal klaksilo. Konesh beikundik yetel tukulil nuk besahilo tsokuyat aba ohelbil. Lehetuna letiut soltsibil bishenik letalamil behla. Lekakale sahbensilil taktilik in behla sábado 18 de abril. Yucatán tsokuchik pahal 1534 juntulul mako kutukulta yantio le kohanilo. 514 juntulule tanuch uktalo. Ichiletiobe 179 juntulule sokutsai le kohanil tiobo. 106 juntulule tushak altalo yetel 735 mako sokuyila mishbal yantio. Vale ichiletzibak saik ohel bil katul mako kimi. Shibo untule 70 haboti yantun talamilti ikilumeyah utamnel yetel ulako tule 52 haboti yanshan talamilti ikilumeyah upuksikal. Leka ohelta ukimi le mako heloba lehsakia hobo tunuk beso tuntulaka bash alan tumenumolail toh olal yokol kap Organización Mundial de la Salud yetel uhalachilo volumil México. Le masho tunshan takpaho tuyikna le mako kaligil kohano ba taktilik ino mishbayan yotek alano tushak alta bishubino tumen utsakyahilo umolail toh olal. Saik ohelbi uyah olal lishan yete beshan chimpolal tik etailo tetu kuchile hospitalo tubeto tulaka bashan tukabo teru yanta le makobo. Sokuchukik 12 juntulu le mako kimik we Yucatán yola le coronavirus. Katulek asike tanshe nos lumilutalo. Ichilibuka mako kohano bo yang 95 juntulu le tsoku yolintikubao. Mishba yantio yete matupata lupakiko le kohanilo. 45 juntulu le hetz elianiko. Kalano ba shan yete shan tushak altalo tumesak yahilo umolail toh olal. Matubuk le kohanil tiobo. 27 juntulu le tian hospitale. Alano yete mahe mashak heuman ilikobe. Le coletun tu chahle kohane tulumil Canadae la yetean hospitale. Uhabil le mako kohano bo ichil 10 tak 78 habo yantio. Sáansamal mixao helbi bishubin le talamila tile chikul hela. Nipo. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Nojeda.